Assalamualaikum, hurmatli KG Xabar kanalının görüşçülері, кутмандуу күнүңүздөр менен туугандар. Бүгүн апта күнгө жекшемби биз Оштогу авторунда турабыз. Кезектери спринтерлер келди. Силерге спринтер балаларын билип бермекчибиз. Ушул средний пассажирный спринтерден баштай берейинчи. Атнаскат. Кузов жакшы. Эки кабинда, сенин байланыш телефон номерлери. Sizlerge eşki salonu göstersek. Bas kaç gene? 450 min son. Admin variantlar var mı? Admin variantlar çok yani. Çetinde de turba koyuyor. Admin variant çok değil. Taslar var. Daha ушунун жанында бир дуускат турат. Дуускат спринтерди татып коеюнчу. Спринтер дуускат. Дуускат дөңгөлөктөрү жакшы болду экен. Грузовой. Баасы канча экен? 600 миң сом экен. Жылы 97-29 объемда 71 мен 05791 номеріне байланыш жасап берсеңіздер болады. Азыр Ошто турат. Кийинки спринтерлерге өтөрсөк силерге аралаштырып тартабыз. 550 миң сом дейт. 2005 объемда 77 мен 20-26 номеріне сатылар болады. 550 миң сом дейт. Пассажирный спринтер екен, uzundan. Adnaskат. Четинен барын тартып кетип атабыз. Шунун жанындагы дельфин турат, пассажирный экен. 2008 объемда 10-12 расход 701 мен 080492 номеріне байланышсаңыздар болады. Жасар дөңгөлөктөрү жакшы болду. Мага пассажирный экен. Сизден эмес ага? Баас канча экен? 12 миң доллар. Админ варианттар барбы? Admin variantlar var ekan. Admin variantlar var deydi. Ekrandagını aytın. Свежий 2.7 motor deydi. Göründür. Ушунун жанында бир пассажирный дельфин турат. 2006 2 объемда расход 79 мен 0070 номеріне чалып байлансаңыздар болады. Ак түсөгі пассажирный экен. Машина айландырып көрсөтсөк силерге. Астында да бир эшик бар экен. Баас канча экен ага? 900 миң сом. Админ варианттар барбы? Бола турган баас канча болот? 850 миң сом. Мотор ходовой жакшы бакырат? Мотор ходовой жакшы дейт. Кийинки спринтерлерге өтөрсөк. Фордты да татып коеюн. Ford Transit, Дуускат. Болду азыр ага. Пассажирный. 2007 2.9 объемда 9 расход 78 мен 89 93 номерларына чалып байлансаңыздар болот. Азыр ачактарын көрсөтөбүз силерге. Assalamu alaikum. Алейкум. Жакшысыз ага? Жакшы. Баасын айтыңчы? Баасыны? 400 миң там бар. Мотор ходовой жакшыбы? Бар жолу, зым. Алмаша турган жолдор барбы варианттар? Варианттар бар, спринтер. Спринтерге вариант бар экен. Арчагын көрсөтсөк силерге.
Artçağını ko'rsangizlar. Yaxshi ekan. Sizlarga biz keyingi sprinterlarga o'tib daha bir bortovoy sprinter Adnoskat. Salon tapmaysınmı? Tapdingmi? Jonny yaptırağını. Mayli bo'ladi. Bo'ldi aka. Bas qancha ekan aka? 400. Bahası 400 ming so'm ekan. 400 ming so'mlik 2004 2 kabyon 553 bin 07 93 nomerini açarsanızlar bo'ladi. Ko'rsatsalar. Yaxshi ekan. Shu bilan yana daha bir gruzo passajirniy sprinter turadi Adnoskat. Жылы 2002 объем, 12 расход 500 мing so'm so'rabdir. 703 min 71 22 69 nomerine байланышып сөйлешіп көрсеңіздер болады. Вала жақсы. Мотор ходовой жақсы ма aka? Жақсы. Бары жақсы дейді. Кузовтар жақсы екен, фаркоп бар екен. Ата, ертең дагы бір жаңа неме алабын. Грузовой спринтер, Adnoskat, қызыл түстегі. Бағасы 600 мing so'm дейді. 79 min 89 00 69 nomerine açarsanızlar болады. Жылы 2002 жылы шығарылған. $600 ming so'm deydi. Daha şu жерде daha bir delfin turadi, esi o'xshaydi. Delfinning bahasi qancha qoldi? Passajirniy. Ko'ringizlar. 2012 объем 9 расход 705 min 21 33 11 nomerini açarsanızlar bo'ladi. Passajirniy ekan. Bahasi qancha ekan akalar? Bahasi $12 ming ekan. $12 ming so'rabdir. Ko'rsatsalar, daha bir passajirniy sprinter. Qara tusdagi. 2007 2 kabinda 919 58 72 58 nomerini açarsanızlar bo'ladi. 4 göre teng titan diskalardan ekan. Passajirniy. Bahası qancha ekan aka? $12 ming. $12 ming ekan. Yaxshi. Keyingi sprinterlarga o'tib bersak. Fordning bahasi yozilibdir. $2004 hektar объемda Rexstate 809 расход 73 min 08 70 69 nomerine bağlasanız болады. Средний sprinter passajirniy. Kumush tusdagi. Akalar bahasi qancha ekan? 420 ming so'm. Bu sarıdan tortib qo'ying. Bo'ldi. 420 ming so'm.